Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta ang tonten Autonomous State apothak non ke bang ji preni phai inquire phor ni dong kam kamalong APSL sia tum reli ke pedo ponje apothak pherang ke mai ke phapon Karbiang long lapen di mahasau arat akar inai lake Autonomous State mate hem prekang thim hano lasila bangso Autonomous State ke palong chia phanpura chisong bom wang bom si ningkan trok ke praplian pleng tang lupasi APHLC Youth Wing Central Committee amaipu Ser Singh Bepen ning jepo Lasi prab jin pen Autonomous State ke palong pon bek japhan non ke bang ji pre chikloni phain ko raphorni West Karbiang long dong kam lang sudo pathua klamalo reli ke pedo ponji lasi Karbiang long lapen di mahasa arat ke do an arat atumta kachi song hong klamalo nangki dun etja phansi pherang ke chatai long pen ke pachini mate kachoningri pedo pon ang tonalam the kachini ji aphan pherang ke thengno kaning ji ponalam thele arju ponsina ya akorti de pona ke ropilo now tum han nilitum press meet na ke ha ten pe na tum ke wang po nilitum pini just met pet press meet na ke hang ko kathila no nilitum non ke wang ji October chiklo tarikin ko ra pho West Karbiang long dong kam langsudo pathua klamalo it is even masterly people ji labang so a program ko organize ke lake buthat langso LC pensi organize lo lasi nilitum halabang so amas really kopia phansin tum binang kokma tulutang tela halo iltum chini Karbiang long arat akimang piniani anta chunchela Karbiang long arat akimang lake hemprek atau Autonomous State labang so Autonomous State iltum akaji song lake ningkan trokebra plian nang pleng tanglu jongsi hurkimo itum landam pulu tang 1960 ningkan pen non 2024 an itu tum se isabdam no pulu te lakharam no pulu te ningkan trokebra plian nang pleng tanglu APSLC party tum 1960 pen achi song bom bom no hala suhut kopai ke lang no so no Meghalaya tum phan hemprek ipihut ini tum ke long dunde dalo athema India ke democracy country democracy ate kosi democratically si chisong na ya pol sita democracy men chisong no ta hala suhut da Karbiang long na pen NC la banke APSLC party pen hai dunde dalo hai dunde pen jok da council ke chari tum congress tum da hemprek nang ji po resolution ke deng dunde dalo ama se hala susi itum hemprek no wadu jor ke long tang hemprek sita me ilitum idam ta abarim APSLC asongja poto chipeduk si hala su remdet pusita India sarkar kachari atum han chunildam se article 244A Autonomous State provision manke alang letum manajo itum long run hala bang so article 244A Autonomous State amendment si piniani idam tang aning kan hot ASDC tintame labang so article 244A amendment si labanta sarkar cari long Karbiang long ningkan krep ho cari era pisita atum her labang so Autonomous State banke pichun de pedala laposi ASDC ke un elopu ratu mathasi congress fan pihai thuli lo congress ka Autonomous State amendment si hala tum chipra hai panus tan ningkan krep ho cari era pisita Autonomous State banke atum ta pichun de pedala lancho takela congress ta un elopu mathasi rat mako phap परिवर्तन सरकार को बीजेपी फन अनिंग चिथेसी बीजेपी फन वोट पिबेन पिहाय तलो तुम नॉन kan कैप अन के ना प्लान ना सिदा पिनी यारिन ता Autonomous State lam इथेना ता पार्लियामेंट ता वेला ता काउंसिल का रिजोल्यूशन के थाना ता वेला लसी तुम चिंगम लो labang so Karbiang lo arat akar i ke mang ke pachunja party ke akapre ka party ga velo ke except APSLC party an cholo la so penjo rat tum chinis ti ke dam tang MP election ta tum result chini lo homosti sirkep including Dimasoba nandamote homosti cap itum mesten solid tum hai pon lasi halabang so really ho ilitum implementation of article 244A labang ki immediately na mane na implement ang jipo labang so ka chisong labang so demand sarkar pan lasi tum da point na dak tok labang ho tas nomor 1 point ke lalo tum halo subut really ho tum chisong ya point man ke
ke hang demand point mage number 1 ke we demand the immediate implementation of the article 244A Indian constitution ke top 10 labang so article 244A itum ke long nang ja right untuk labang so autonomous te peng implement dek nang iputum ke hang dolo ben hini ba ke effective implementation of the 6th schedule aron basic karibelong di masa nang charilo labang so 6th schedule aron ting ben piniani the council tum is not aron ta pacun jalan 6th schedule aron ateng ben kang declare kana joksi piniani itu matiat itu akhe itu malongri ke virang sam tum pin thekong 6th schedule aron ke charge agi pana policy electoral rule tak salam bek ni potal tum salam ahi da 6th schedule aron ting ben kingkam chior jesi longle apu thak aron ke salam chakong itu hanang pilo 6th schedule pen sidal bangso longle achakong ta aron ta piniani da salam lela itu han aron do pik ang bong ko forest apu thak ta itu han aron ke salam chakong do halata itu hanang pipi is lahai aron do o ang bong ta ithe isin nat aron ta pinianian council ke cari itu public kriteria laki nindu pe melang lasi itu thekam no 6th schedule chakong ke hajar ke kana por piniani itu political chakong tami bang senang tijolo itu ekonomi chakong tami bang senang tijolo ilu to masom tin tami bang ada ding situ ini thekam no langdam senang pini ning hang ding penta council tum ajar aron ta dak hajar undalo a thekel halo itu political chakong ke tangalong situ ben tangka mahapuno itu melong among gawe laki bang ada ding situ itu dipuai tilang among karbeng lo angkang pi a market langdam do teknologi komat atum sit dokan di hardware dekan cenglo galama dekan cenglo asontin kemalokan bangsa ini lah tum takan teknologi itu ekonomi ke bang situ lo poder itu ke support mesin naman lalu si laki akapre kelo laki 6th schedule achakong kecacang ke kana polo lasi hala soarni tum 6th schedule arun ateng pen implementation vet ngi kuntum labang so reli huditum kechisong bedo bonpo lapen ke corruption ngi pebe jadi karbi ngi corruption kitu pena posi itu ma khedin pin dukran school ta misten pen itu cari long dalo itu masomaru itu gelong le ke chitham si joplo tuar melang chitham si joplo non bare kaw ke lapen ke release all pending salaries of carbon employee Karbingo employee to all upon people of salary pending the teacher danglo ningkan hinira chiklujan puan salary ke pending ko mar sarkar non BJP sarkar chiklo jon krepli teacher one salary ke pending ko mar sarkar BJP sarkar All Assam State Karate Championship 2024 ke pathu pini pen pangcheng pontanglo Karbiang long rong sopi dipu kasa ke pathu aklamalong kido sarsing teron langkung habe multipurpose sport complex along ni pho parman All Assam Karate Association atom chipator pipon along Karbiang long Sport Association atom pen chirap chito dunsi All Assam State Karate Championship Tournament pini pen ke pathu pangcheng pontanglo Bangso ke pathu ke pangcheng ponji aphan KACCEM Dr. Tuliram Rong Hangri deng pensi ingpu piponlo lapen bangso kangpu pana mayalong Assam Minister Nandita Gorlosa EM Richard Tokbi lapen anparta KAC keja ke thekiring atum chitongdon bangso ke pathu pon lake asamang kang kadokawi unit thongke prapli pen bang suri ke thomra pharopli abang phu bang phiatum pen chipon popasi KACCEM Dr. Tuliram Rong Hang pen pherang ke thengno ningje bon আজি কৰা আৰু ইয়াত কেটেগৰী ওয়াইজ আছে আৰু এবভ 20 যিটো পাৰ্টিচিপেণ্ট যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা ইয়াত আছে আৰু মোটৰ 34 জিলাৰ পৰা আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে টোটেল ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্টছ হৈছে 400 3,400 ইয়াত প্ৰতিযোগিতা হৈছে অনুষ্ঠান আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে উদযাপন কৰা হৈছে আসাম ষ্টেট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু কাৰ্বি আংলং স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনে সহায়িতা কৰিছে আৰু আমি কাৰ্বি আংলং আমি কৰ্পৰেশ্যন এটা দিছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ আসাম ষ্টেট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এটা পতাকা ইয়াত প্ৰথমবাৰ গতিকে এনেধৰণৰ স্পৰ্টছ কালচাৰটো আনিবৰ কাৰণে এটা ইভেণ্টছ আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ যাতে নিউ জেনেৰেশ্যনৰ যিবিলাকৰ স্পৰ্টছ লাভাৰবিলাকৰ কাৰণে আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত সেইটো আমি কৰি আছোঁ গতিকে কাৰ্বি আংলং কৰ্মচাৰীৰ পৰা আমি নেক্সট CM পাব আছে
ACM World ইয়াতে হ'ব তাৰপিছত অল আসামৰ বেডমিণ্টন জুনিয়ৰ ইয়াতে হ'ব তাৰ আসাম বেডমিণ্টন মাষ্টাৰ গেম এছ'চিয়েশ্যন ইয়াৰ পৰা 26ৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ কৰা হৈছে এনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগৰ ইভেণ্টছ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যোৱাবাৰৰ আই লীগ ইয়াতে অল ইণ্ডিয়া যে আই লীগ ফুটবলৰ চেম্পিয়নশ্বিপ ইয়াতে হৈছে এনেধৰণৰ আমি স্পৰ্টছ কালচাৰৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লাহে লাহে আমি আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰি আপুনি এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছিলে আজি কিবা কাৰাটীৰ কাৰণে আমি বেলেগ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম ইয়াত বনাই দিম তেওঁলোকৰ কি লাগিব সেইটো অহা বছৰ 2025-26ত বাজেটত আমি ধৰি দিম এইটো যাতে কাৰাটীৰ কাৰণে ইয়াত বহুত আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰে চেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে যায় গতিকে আমি স্পেচিয়েল হিচাপে তেওঁলোকক কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পুঁজিৰ পৰা দিয়া ডিফুৱা হিঠিয়ালং কিদো MSCT Medical along Free Medical Health Camp Arnisia Farman Kibipon Difu Press Club and Chipater Piponsi Arnisia Farman Senior Journalist Atumaphan Panongsi Artaning Country Kebrap Hopen Abatatum Anaphan Free Medical Health Camp Akijoypen Difu Ahitialong Kido MSCT Medical Pharmacy along BP Pono Kopi at Hesilabangso Free Medical Health Camp Senior Journalist Kibi Ponangkokma Pu Perangkeatum Karjuponke Artale ki dolo polote kesota do otiti lasi ningkan plikebra hopen abat arta tum journalist mate pherangke amina asai claim bomahot kiso do kokna pu matha ponsi jasemet senior journalist atuma phan bangso free medical health camp ke kibi pon lapen bangso alongke ke check up on lake FPG PPG HB A1C neuropathy lapen thyroid profile ansi test pon lopasi Difu Press Club amai pu borsing rong pharpen than pachini pon Pinili tum Difu Press Club and Chepatir Piponsi senior journalist atum phan free medical checkup rak padupon lo Difu City Medical Hall pon ye lato free medical checkup long ke sibange lipid profile HbA1 lapen thyroid hai akisu duma bema lahisi ketes pondo apen pini nelitum senior journalist kado we bain bola dakto lo alang idunon ketes pon bom lo apen ala HbA1 ko bange on the spot la abi pider pen minute ke thoma piar ja long pito kapre ka test bange hoktai si ga ka tisi report loin kisi nelitum asi wati kunjai lahaya timpen doktor tumda banglo ala technician tumda banglo asi alang itu ni tumhan si sikap na people alang itu ta choroi karno ta bangso check up long kene age category som domas person category ha age lason bang ya bi ini ke panata pun sudah check up oh lason bang he oh alang itu pu bang ke la bang ke 45 years pling nain laso api si jasimet ki monitor kisu hai ke long ke do ke om kasi jasimet ke 45 years kalau so abat chat atom phansi ke lang pon pinge ba nang nang kelang pon panan pine phere me kiso som ke long pon nang thek tin manang ang thek thang david ja kungge desalam david itu peludang te ja kungge asabu aiket do lahai bang itu curi nangku gitu lo lahai bang pakom ke nangku dalam soal check up ke kol jurnalis pantod ma mate kapek tum pantal check up on jasemet ke journalist tum mapat journalist tum ta mohpen puluni senior lapen 45 pen apat arta tum pan pen idut behni bang journalist kali tum ta nang telang tum dolo ta jasemet ke reporter tum journalist tum panti check up padu kori